Buyamoro, Naime Buyamoro, Yopora Nebukaida, Yotochena, Kemutosoloni, Oyomo Minomito, Tuachakoeni, Nama Nakoewa, Nama Pasa Gaida, Nama Nayomorende, Kareka Mamisi. Napolimo, Enchera Tuacha, Yokero Motalo Namasitani, Wotakoyomo Namasitani. Nakoa Ravane, Pole, Asofima Mobabo, Ekiana, Obrogama Mobabo, Obrogama Mono, Utana the Chief Coro, Ubateni, Ravana Mitoravane. Take heart, because God is in charge. When God says it will happen, it shall happen. God has been there for Mama Esther, for all this period of time, and God has kept her and given her a good name. And we know it. Ecclesiastes 7 tells me so. All I can say, just want to rest. All my children, hear one thing. Psalms 116, verse 15. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. That he will keep you in perfect peace, whose mind is stayed on you, because of him. I say, everything aside, voice for everything aside, they will keep you in perfect peace. And then I call it, the way I watch you was also a seven. If I want to watch you, what I see, if I want to watch you, what anybody, the candidate of their money, you're on the leader. Verse 3, verse 8. Nebuchadnezzar,
ane kwa anokia kuje kwa tayari cheliga kwa ada kwa tayari Omanga nera aso kwa tayari omanga mwera ya ama kwa tayari najikuru nomosona nacho kwa amana kwa tayari terus koni masalah kuasa nanti kan wahana waktu apa nyari bahan itu siapa kamu bahwa sih ada yang cara orang lain wahin orang itu itu bukannya sedikit nih dia mau ya masih orang dari mana mau sih hari itu mana lo hari itu mana ese जाने मरो terus sore maka bukan apa mana lo udah balas kedua kan baru nanti ada skill orang ini terus kedua kan itu nah yang baru juga ya ese belum nikah terus kalau kemudian mana apa yang ini toka itu chekelosi toka itu berbicara sama dokter rumah, dokter itu mana itu ini, incerita ini, nana ini, ini apa yang ini nak? Ini mana yang sesuatu boleh, ini dokter sama orang boleh, orang kita boleh rumah orang orang ngai, masa orang orang dia nggak boleh, mau Umano itu kusema yani yale yote upate hizo orang yang wale kijana haya ala kijana haya maana serikali ya kuhakikisha maana serikali ndio kwa sababu hapo kukutana moja na wanaambia wao wao kiachile hadi wote hadi kabla kwa sasa kwa sababu ya muda kuna Mrs. Senator Richard Onyonka mambo anawakilisha seneta wetu na mpeka wote tukaribu sana. Asante. Na wako ni mwezi ya moyo. Ase familia ya Esther na ikile